Ka sengle isnay para brio ka Society for Urban and Rural Empowerment kum kaway na kinong ay jinghikai training provider bala ithu da ka sarkar lingba ka Meghalaya State Skill Development Society kala ay training banshna khon kai iba ki khot ha ka ktien panar muki ne khon muki ka training bashibnai kala long ha ka training center ka SURE ka badan ha thluwania la thalabo jowai u Dr. Morman u balong ukli ka niga seng ula ong ru ba ka SURE kam kwa ban ai training kiwei par kibala ju ai hinrei ngi kwa ban sedang da ka bathamai ka ba ampat judan bale kibala ban ai kam ai jam ki samla kawai pa kawai ka jaj ban riu ni ka culture kidan la ki rukam ban shna khun ban riu bat ha ki jaj ban riu jangi ru ni jushna ai kita kibangi khot ki muke ni ki khon muke laong u Dr. Morman ka jingmut ka long ban shnai ki khun ban riu ki ba an pin itho ya ka jinglong kerpang ka jaj ban riu jongi da ka ba pendon ka mi ki jan kup jan phong ki ba long ki tenrai jongi hi Kini tak di dalam di muka, kemudian ini yang wujud ada di sini dalam dua ibu ini so di payah kami komnam kami berada di yang berada di dalam sini ibu ini train di payah kemudian yang sembilan yang sembilan penel kami so di kini Yusri yang dengan tutai but waistcoat ini tutai yang terbang dengan t-shirt Yusri yang yuk semprang kan mau jawab tentang itu kita si benda di orang pun pernah ini lagi ini tak lagi hanya dollars kemudian buat lewat ini model lagi Lila cimi digital kan orang tak ini tradisional teman cimi digital tradisional ni ini tak hari indoors ini lagi change doll ini tak lagi change doll ini buat ada yang dan ni kan hal ini guna kau di dekat